ovaj nostalgični osvrt na početke niškog filma, a kako izgledaju početci budućih filmskih stvaraoca koji tek sada završavaju svoje fakultete, odnosno pripremaju svoje diplomske filmove, to će ljubitelji ovog žanra moći da vide na već tradicionalnom festivalu koji organizuje Studentski kulturni centar. Evo, ja sam dobio čak i propusnicu, festival diplomskog filma. Tim povodom pozvali smo u ime organizatora, odnosno Studentskog kulturnog centra Niš, urednika ovog programa, Aleksandra Stevanovića, a su dobrodošli kod nas u emisiju. Bolje vas našao, dobro dan vam i vašim gledalcima. Uvek kod vas neke zanimljive aktivnosti. Poslednji put smo pričali o akcijama koje su se ticale folklora i onog međunarodnog čuvenog festivala koji je već dostigao svoj neki nivo, ali čini mi se da je za mlade stvaraoce izuzetno važan i ovaj festival diplomskog filma koji organizujete. Tačno, eto, lepo uvod ste mi dali. Ova godina je nekako u znaku jubileja. Uslovno rečeno, festival folklora je bio 18. po redu. Kad kažem bili, mislim na nekako punoletstvo koje slavi taj festival. Pozorište naše ove godine slavi 65. rođendan. Prošle godine smo slavili 20. rođendan festivala Urban Fest. I konkretno ono što je najaktuelnije, što počinje večeras u 8:30 u dvorištu Banovine, to je 5. znači onaj prvi mini jubilej, da, ovo malo okruglo, 5. festival diplomskog filma kod nas u SKC, odnosno u dvorištu univerziteta. Hajde da pogledamo inserte iz nekih od filmova. Ja sam uspeo onako malo da prelistam trailere, inserte. Čini mi se da, bez obzira što su u pitanju diplomski filmovi, ima dosta kvaliteta tu i iskustva, već boga mi neko koji se može nazreti. Jeste. Smatram da je naš selektor, a i pričali smo, tako sarađivali tokom ove čitave selekcije, selektor, filmski kritičar Dejan Dabić, imao veliki posao i bačenje na velike muke, s obzirom da se dosta filmova prijavilo i da su žanrovi bili raznovrsni, a da su filmovi kvalitativno svi na neki način zavredili da se nađu u selekciji. No, mi smo morali, odnosno Dejan Dabić, da napravi selekciju. Dobro, program traje nekoliko dana. Eto, te neke informacije za publiku, kada mogu doći, kako će se sve to organizovati? Festival počinje večeras, znači utorak, 19. avgust, eto da preciziramo, u 8:30 u dvorištu Banovine, odnosno dvorištu univerziteta, od 8:30, 20. i 21. također od 8:30, dakle to su 3 dana festivala. Prvog i drugog dana na repertoaru su takmičarski filmovi, ujedno i razgovori na Media Wall, odnosno nekakvi tematski razgovori, razgovori na temu filma sa našim gostima, članovima žirija i selektorom i tako sve što se tiče filma i konkretno filmova koji su ove godine u selekciji. A završnog dana, odnosno u četvrtak, 21. avgusta također od 8:30, imamo jedan takmičarski dugometražni film na repertoaru i nakon toga 2 revijalna filma u revijalnom delu programa pre dodele nagrada, dok žiri veća i one finese odlučuju o nagradama. Sad, rekli smo, velika stvar je za autore, ali čini mi se da je velika stvar i za ljubitelje filma, jer imajući u vidu da su to mladi filmski stvaraoci, pretpostavljam da ovaj festival uvid u to šta je aktuelno, kakve su te aktuelne tendencije u kinematografiji i našoj, ali pretpostavljam malo i na međunarodnoj sceni, i da će oni koji žele da steknu taj uvid u ono što je savremeno, trenutno, moći to da vide baš na ovom festivalu. Moći će, da, onoliko koliko ja imam uvid jer su svi filmovi, sve prijave išle preko, da kažem, selektora, a pored selektora tu sam bio ja koji sam komunicirao sa selektorom u organizaciji. Video sam filmove, ostavio sam nekako to da ih pogledam na velikom platnu, uvek je, barem meni, bolji doživljaj ovoga prikazivanja filma, ali ono što sam video to je da su žanrovski raznoliki, to je da su i tematski dosta raznolike. Reklo bih se da kažem, te ljude koji su mahom sličnih godina, završavaju iste akademije, iste smerove, interesuju možda i iste ili približno iste teme. Međutim, ima i ovako baš izraženih varijacija. Prvo mi je skrenulo pažnju to žanrovsko nekakvo, dakle, nekakva žanrovska raznolikost, što mi je jako drago, jer smatram da samim tim što su tako žanrovski raznobojni, šarenoliki, različiti, za svakoga ima po nešto. Možemo i neke informacije za posetioce, za publiku koji možda do sada nisu imali ni priliku da dođu
kod vas mesto održavanja festivala i podaci o ulaznicama? To je najvažnije pitanje. Mene najviše pitaju ovih dana kao je li ulaz slobodan, a pošto je ciljna grupa nekakva su studenti, srednjoškolci, uvek će doći neko ko nije bio ranije godina, moramo da objasnimo. Jeste, doći će tačno mladi ljudi. Pitaju da li treba da odvoje od džeparca? Ne, ulaz je slobodan. Tako da, dobrodošli. Samim tim, verujem da je to i dodatna motivacija da dođu. Slažem se. Kada je reč o ovim filmovima koje ćemo vidjeti, rekao smo različiti žanovi. Sad smo videli insert iz jednog trailera, iz jednog horora, odnosno trailer iz jednog horora i čini mi se da onako je generalno u kinematografiji u poslednje vreme ekspanzija tih horor žanova, ali to nije jedino. Biće tu za svakoga po nešto, za svačiji ukus po neki film. Tačno, za svačiji ukus, ko što rekao smo, a što se tiče horora, meni je posebno drago da se pojedini reditelji uhvatili u koštac. I to nije samo jedan horor. Ima nekoliko na repertoaru, odnosno thriller, ajde recimo, da su se uhvatili u koštac da za tako kratko vreme naprave, ako smem da kažem subjektivno, i to ovako dobru horor priču. S obzirom da znamo da je nekakva okosnica ili ti nekakav, ajde sad, nekakva uopštena horor priča da mnogo igra trajanje, minutaža, dugometražnost, kojom se gledalac drži u neizvesnosti i kojom se kod njega podriva, odnosno rađa nekakav i održava nekakav strah. U ovako kratkim formama postići to zavidno je, tako da drago mi je, da ne ispadne da je festival isključivo horor filma, ne. Ali mi je drago da su se reditelji prihvatili i tog žanra, što ranije nije bio slučaj, bar ne tako čest i frekventan. Tako da verujem da će i publika koja je ljubitelj konkretno tog žanra, a već su me neki pitali konkretno za neke filmove koji su im zaličili na taj žanr, biti zadovoljni, eto, da će im se dopasti nešto novo i zanimljivo, neviđeno, u smislu tom da je to kratka forma, a opet horor koji vrši funkciju. Našao ću se malo, neće Dejan Dabić da se naljuti. Ko su reditelji koji su prošli njegovu strogu selekciju? Ja ispred sebe imam program, dozvolit ćete, iako mi je prošlo 100 puta kroz ruke, ne bih da pogrešim, da nekoga ostavim uskraćenim, pa bi, ako dozvoljavate, to pročitao. Naglasio bih, naravno, evo, imamo da bome jedan nam je od slogana ove godine, pored toga jubilarni 5. da imamo 12 filmova plus 2 revijalna iz 6 zemalja sa 9 akademija. Pa ću ja, dozvolite mi pročitati konkretno prvo za večeras, dakle utorak 19. avgust od 8:30. Na repertoaru su filmovi Senke na mesečini iz Makedonije sa Fakulteta dramskih umetnosti u Skoplju. Potom film Sretno Saro sa Akademije scenskih umetnosti u Sarajevu. Potom film 3 dana u životu jedne smrti sa Akademije umetnosti u Beogradu. Spektar, također sa Akademije umetnosti u Beogradu. I film Kad se prijatelji rastaju sa Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, Crna Gora. Pre nego što krenemo na sljedeće dane, samo ću zamoliti naše kolegu Milana da nam pusti insert iz ovog drugog filma, da malo ilustrujemo dok nam vi to čitate. Možete nastaviti i sa drugim danima. Insert i da mi pričamo, je li tako? Dobro. Što se tiče srede, dakle to su filmovi za večeras, odnosno za prvi dan festivala, takmičarski filmovi. Za drugi dan festivala film Joe, prvi na redu, iz Banja Luke, sa Akademije umjetnosti iz Banja Luke. Film Ups, sa Akademije umjetnosti iz Ljubljane. Film Trnek, također sa Akademije umjetnosti iz Ljubljane. Film 4891 sa Internacionalnog univerziteta Europrima iz Skoplja. Film Zemlja gluvih, također sa Internacionalnog univerziteta Europrima Skoplje. I film Fleka sa Akademije dramskih umjetnosti iz Zagreba. I posljednjeg dana imamo film Sunce nikad više sa Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu. A potom 2 revijalna filma, dakle, pre dodele nagrada. Film Trickster i film Rite of Passage. Pošto je na engleskom, ali ovdje mi piše na... Dobro, da. Transkribovano ćirilično. Jedna, čini mi se, važna stvar. Reditelj koji je tek krenuo da se nakon završenog fakulteta i svog tog, mada kažu ljudi se uče dok su živi, tog svog formalnog akademskog obrazovanja, tek je krenuo da se bavi i pronalazi sebe u svetu filma. Koliko će njemu značiti da eventualno dobije nagradu na ovom vašem festivalu?
Ja verujem da hoće. Mi smo na prvom festivalu još uvek, dakle, kad je bio u povoju i kad je to bila nekakva tek realizovana friška ideja, imali slogan dođite da vidite, publiko dođite da vidite buduće dobitnike Zlatne palme i Oskara i tako dalje. Neki su se otisnuli od tih učesnika prethodnih godina u inostranstvu, prikazivali filmove, prikazivali, čak i nagrađivani negde van okvira, da kažem, regiona, sad, da ne kažem sad svet, ali generalno van okvira regiona, pa da li je to istok, zapad, sever, jug. Tako da, eto, nas to raduje kad god čujemo. Žao nam je što sa svim tim studentima, sa svim tim, odnosno rediteljima, nismo u kontaktu, da prosto znamo, da pratimo njihov put, ali ih ima puno, Bogu hvala, jer su selekcije uvijek bile bogate. Tako da raduje nas i nadamo se da će to biti slučaj i sa ovogodišnjim selektovanim rediteljima. A dozvolite mi samo da napomenem da će ovu strogu selekciju ocenjivati strog žiri, koji je ove godine sačinjen od 3 strogih glumaca. To su isključivo glumci. U pitanju je glumica Dragana Mrkić, glumac Zoran Ćosić i predsjednik žirija, glumac Željko Erkić iz Banja Luke, Republika Srpska. A umetnički direktor festivala i ove godine je glumac i producent Predrag Milojević. Dobro, ja sam se malo našao sa gospodinom Dabićem, ali neće zameriti, nije on tako strog, ali jeste veliki poznavalac filma, to svakako. To apsolutno i eto, drago nam je da je on uvek voljan, premda i u ovom periodu dosta festivala. Mi čujemo se s njim on u Puli, čujemo se s njim on u Vrnjačkoj banji, trenutno zadnjih dana i tako, ali je imao ovako jedne jake volje od samog starta i dan danas tu volju neguje i održava i motiviše i nas da bude tu nekakav stup oslonac i da kad god je nekakva stručna nedoumica oko festivala, tu je Dejan Dabić da nas posavetuje, da nam pomogne i eto, hvala mu na svemu tome do sad. Verujem da ćemo sarađivati i nadalje. Hvala puno na ovom gostovanju i puno sreće u narednim danima u organizaciji ove lepe tradicionalne manifestacije. Evo, ja ću još jednom samo za kraj reći gledalcima, dakle, dvorište, odnosno Banovina, dvorište Univerziteta u Nišu, čuvena Banovina, večeras i naredna od 19. do 21. narednih nekoliko dana. Svako veče programi počinju od 20 sati i 30 minuta. Dođite, potpuno je besplatno, uživajte u izboru najtalentovanijih mladih reditelja, odnosno njihovih filmskih ostvarenja. Čuli ste iz čitavog našeg regiona. Još jednom hvala i vidimo se u Banovini. Hvala vam, vidimo se.